KARBI alip ke jor kachong hua bangphu fora saiki atoma longpen kachingnang DIPHU tara lang salong kajero hangpi aphan milur pen kachikimo asai kedengpon Kardom nili Birta life than bangpi sami malin terangpi lasino nang tonpen Birta arjuponik sina Aron re pen ajara son liki claim puti kisunga towarsi kedamason mande Sonsi pini ada perphai kep alom huloni tol geralong bukulia hemai timung amekar Kangbura timung asopo Kubinda timung arta thomkeb rahini abang phu foresai khia tumalong pen kachingnang Bangso kachingnang nang koklaki joy pen Birta kilong ateng pen KARBI alip aron re pen kang hindo pu alam pen WCCB mate Wildlife Crime Control Bureau Guwahati Manja Range lapen Dokmoka Forest Range atum chelang pet pen ini Dokmoka Forest Range ke parlo phuloni tolgera long kenepon long kachingnang check ari deng pen kilong pon KARBI alip lin pli lapen ari deng phun lapen documents ason long pon lasi kachingnang check abang phu aphan forest aron ateng pen insai pon poputa pherangke angno pachini pon lapen momota lason kapre katumta kachoklem klede ji aphansi Dokmoka Forest ACF ahin pen chunungri padopon phuloni pen pinchong pi report Birta life Pilo po isi specific information long pen Atu min itum Manja Range pen Dokmoka Range itum Cherapet pen itum insi information long loje kisuman amuni itum wildlife articles samoka alang tum smuggling pilbom awon tumong si nilitum in collaboration with WCCB mane Wildlife Crime Control Bureau of India WCCB Guwahati alang itum team pen la pen nilitum Manja nilitum la danger tum pen Cherap si Atumi pen nilitum keton kelang dusi ini 11:45 AM akoran ke nilitum success lo isi kilo ko wildlife kilo ko schedule 1 species articles mane kilo pangolin askal nilitum medijong lo ate namuni 50% bandani menong lo nilitum kasidi sidili lo isi nilitum pangolin mane nilitum KARBI pen lage KARBI isi pulo la so alip nonang itum thelong ko la wer bang lage not less than 30 kg do 4 kg do la pena lage it's very valuable items lo epilo ko international market along ke asini tum pini Dokmoka team along with Bungard pini lage so person is successful ko antar bang ke as per wildlife conservation act as per law thing ni tum discussion bantang sai ko asi WCCB Guwahati alang tuma team afanda nilitum Dokmoka Range sen pen Cherap iglo bahari kilo popo kachoro pajir iglo asin coming days in near future sidame alang nilitum anso sen nilitum bhan nang Cherap dunik ko sending thelo asin nilitum operation ke success iglo apen accused person amen gelake Kangbura timung son of hemai timung accused person amen bengelake Kubinda timung son of Kangbura timung alang ni hem operation mangeni success lo kuti mata patumi pen nilitum team alang nilitum koi pen keton ini 11:45 AM ke success lo dela bojar long pati kona ini red wilu dei sa awilu bang nangkhan ige lo nangkhan lo pote lage adosu popo anutin da mutin surong po aso awilu bang nangkhan ige lo sitame lage awed bang lage sari kiji bag doji ase sari kiji lo pote jon pa nakar pu apin gulin lo ke not less than lage jon ke probak akar pu pa che vesel ana spell ke lage long asila sona muni tumbange lage nangling na lo asi anutin handa tuningi bang apna do itu wildlife marada tu khana me tin hon ponang ko ipago de lo putel ke imbalance ko asi nilipi bang lahaya kamang ke kan beda na ko anutin sitan tino lage claim vek tum han ke naganili tum arona ping bening sai poni ko yes for wildlife conservation act 1972 arona ping Pini DIPHU tara lang salong kido kajero hangpia kumlena long milur pen kachikimo padopon Lason si KAC pen chipatir pipon si ada perphai ke pen pangcheng si kajero hangpia phan chikimo padopon la pen aluhiman pen chitong dun Padmeshri Daneswaring ti KLA konchung bang joysing tok bi ACF pronop terang pen ACF bipison tok bi la pen penangan ki theki dingatum chitong dun la pen Padmeshri Daneswaring ti hin pen kajero hangpi apur kimi alam thethi hekben than pachini pon lasi Padmeshri Daneswaring ti pen nang kachin jidun lam the arjupon sinang idin
পুৰীসকল আহিছিলে স্বৰ্গৰ পৰা গা ধুবলৈ তেওঁ দেখিলে সূৰ্য দেখি পেলাই তেওঁ লৈ গ'ল আকাশলৈ স্বৰ্গলৈ তাতে 24 বছৰ থাকিলে বুলি ক'লে তাৰ পাছতে তেখেতৰ ভগৱানৰ যিটো শক্তি মৰা মানুহৰ পৰা জীয়াব পৰা তেনেকৈ শক্তি তেনেকৈ পাৱাৰ পাইছিলে তাৰপিছত নামি আহিলে যেতিয়া হকৰাঙৰ বুঢ়া মানে ল'ৰাটো খয়ৰঙাং শত্ৰুৱে তেওঁক মানে মাৰি পেলাইছিলে তেতিয়া সেই কথাটো শুনি পেলাই স্বৰ্গৰ পৰা আহিলে তেখেতে কাজিৰঙা পিয়ে তেওঁৰ ভগৱানৰ যিটো শক্তি যিটো প্ৰদান কৰা সেই শক্তিৰে তেওঁক জীয়াই ৰাখিছিলে বুলি ক'লে আৰু তাৰ পৰা লাষ্টত কাজিৰঙা পিয়া commemorative dia fansia laso biar lo la pena no penengan ke nekan ke thablo ase council authority fan ason misen angdeng ke klem pon theka pat ninga klo ma chorolo ate ma thing pideng prang জীবজন্তু লাহে মানে মারামারি সাবি প্রতে কার্বি আজম কে রেঙ্গি সুংক্রুম লাপেরা কো রেং থেকথে আছে থিং পিয়ে ফাং কাং হনা জি লাপে থিং পিয়ে রং এলোতে মুনলা কাইতা মানে কে রেং আকাইতা ইতুইচাত বাচ্চাত বসিনি কাটুলং লাপে নিনুল মনে নীল ফান থান আলাম তা হক যে কার্বি পুলকেল মুনিত পিরথে কে জীবজন্তু কদু পেং 8 মিলিয়ন ala samson inti punili korte e phone se je tani tham ase alang na internet long gelong 800 or 8.8 above million jiwodu asong bang karbi chepta munit bang ta jiwol bati si tara kadu itu na paisa ni hange munit tu si paisa ke giricho ase nature aso thalo la tu aja ta rire itu phage pilo oxygen lo aja na itu ase thing pie arong til phana kang honang ye bangke eli tu daitto lo pasibo ase pir thike re nonai bulangte monit chola jibojontu na ajat noy marat mareng noy thing pi leng se avelo bote lu nei rekhe ase adu tinta thing pi arong tinta anengkan wangta erong bak e ye phange bori ponangpo lapen kisung pen la so pache pajok ye phale tu adu tinta bori ponangpo Pinia Birta Lapan Sington Iklo lang ikta Birta Life